amen. Amakuru mpambwe ngo banyuma bagera mu peruka muri Ghana nari ngi mwivuga butumwa bampa iyo bari bampaye marubisi na Mercedes bitwa na Mercedes yari Mercedes ibihumbi 4,720 kandi yari amafaranga menshi kuko $100 ni Mercedes 1,200 $100 ni Mercedes 1,200 barayampeza muri kwempeza umunsi bayasingiriza Bishop Urantumiye avuga ko hari umuntu uvuga butumwa hari umumissionnaire wo mu Nigeria ubaho ngaho wari warwasha abana babiri malaria barenze bahabenda gupfa amaraso babuze ukuntu batanga amafaranga mutima uramwe ngo ndajana amafaranga umuntu witanze kubwo umurimo w'Imana agende yose ndatero envelope ko yimpa yose ngeze atisabeba muri airport ndahembuwe n'umufaransa twari tuzanye mu mutuka twari twicanye inzara yenda kunisha kubera nta mafaranga nanisigara ariko sinabikoze kubwuso namenye umurimo Imana yampamagariye amen Imana yampamagariye ngira umumaro mugihe cyane hari somo nigishiye kirekire kivuga ngo se ikibazo kandi yarasigaye iminota 5 ngo mpaguruke yarahaye abarinze kuririmba ngo mpaguruke ngira ikibazo kinini cyane muri jewe ndavuga ngo Imana kugiye kugira gute ko bampaye kibaruwa kinini ariko ndavuga ngo Imana ntiyampamagariye faranga zingira ngo basha okay ni ukuri kw'Imana simvuge ngo barabivuga n'umugureza bivugiye ifaranga zingira ngo basha buke nigaza kuzimusasa sinzi ko nigaza kubona nandi wari hari papa wa musi wa mukobwa yambaye $470 arenga ngo ngere ngeze kwisangana umutima urambwira ngo nari karakadeni nari mfite mu rugo nyine ariko ntitabonye ndashubwo nishure kandi ngira gutangira kuyapangira ngoje kurenga tugeze mu Kirundo maze gufata boîte nabwo ngo umutima waje ugeze ubwo uzoza upangira amafaranga yivuga butumwa ngupange nipange none sawa tuzorebana nawe tugeze Nairobi jewe nawe wa mutima wanje ngoshiki Nairobi muri ayo mafaranga yose bampaye nari mu $20 imbere y'Imana isobanura $20 zindi zose narazitanze mu kanisa datanze ijana pezo ndi ijana ndayatanga yose akakenyera akarira itorero asengera mushumba agasengera abantu bose agasenga Imana niwe yarisi Imana namubwira ati mugende muje kumutega ngo aseruke ati nguyu revera nimutega haleluya abo tuzi ngo ni ba revera rimwe na rimwe sibo ba revera abo tuzi ngo nabayumbe rimwe na rimwe sibo abayumbe bazwi n'Imana amen ariko izo zose bazabikora haleluya kubera umutima w'urukundo bazabasengera itorero kubera ko bari kumwe bazabasengera abantu kubera ko bakunda udakunda ntiwo musengera udakunda ntiwo mwitaho bira yavuze ngo yemba bibuso witeka mwe muramenye ntimugatoza timugahwemera Imana kugeza igihe nageje kuri inkuru isengesho ryo kwinginga ibyo dusaba nk'abayumbe abayumbe bazabasenga amasengesho burya hari amakomese y'amasengesho ariko ibyo bita ngo isengesho ryo kwinginga yungisho barabashe ngo yungisho we kubera iki ikorari ziwawe zaziririmba abantu bagakizwa abantu bagakira bahe barimba guse mu ndirimbo aravuga ngo abakorari biwanje korari ziwanje ngo zigira iminota 15 ya practice ngo ariko bagira amasaha 3 yo gusengera indirimbo practice ni iminota 15 ariko gusengera indirimbo na amasaha 3 batanye indirimbo abarwayi bakamatanga uko ndo gatanga kwiye ubuntu bwawe Mana izina ryo rihabwa icubahiro pagaza imbere y'ubwoko bwawe bungana gutyo mugaragu wawe Mana nsaba nimbabazi n'ubuntu bwawe kutuho kandi mwami databuja unshice ngo kugabura mbwira impanda nawe umvugiremwo bwoko bwawe bwakire kandi buhagze mu ijoro ryose zose bikorwe kugira ngo icubahiro komeze kugarukira Imana none nibyo bidashira mu izina rya Yesu twizeye amen somye bibiri ijambo ry'Imana cagishe dusoma buhanuzi bwa Yesaya n'igice ca 62 n'umurongo wa 2 62 n'umurongo wa 2 niho dusoma nakwiye 62 n'umurongo wa 6 sorry igice ca 62 n'umurongo wa 6 tugeze no kuwa 7 haravuga ngo yewe Yerusalemu shize abarinzi ku nkike zawe tibazaceceka ku manywa na nijoro yema bibuso witeka timugatuze kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi mwakira ijambo ry'Imana nongeye kandi gushima Imana kubw'umugoro wa none twonge guterana Imana mw'ijuru yabikoze ibihimbarizwe ndashima kandi komeza kuba muri kino gihugu Imana yaraturinze tuva iwacu nikora dutuye iratuzana tugeza muri kino gihugu yabikoze ihabwa icubahiro n'ikuzo nongeye kwishimira nanone ikaze komeje kuduheza hereye kuri itorero mushumba mukuru nabo mukorana mwese duciye bugufi ku bwanyu tubashimira Imana mw'ijuru bagirire neza turashimira
tsinda ry'ikiyumbe ry'abayini ryatumije bitwigangaje imbere na mwene data Kofi wadutekereje ko tuvugira duciye bufi ku bwanyu. Imana ngishobogire neza ihomugisha. Hari abantu benshi kandi beza baturuta myaka n'abandi benshi, ariko nukuri ho mwaradutekereje. Imana ngishobogire neza. Bwana Yesu asifiwe. Ndashima abaturage hano gitorero, hari abo tuzi, hari nabo taherukana kubabona kandi nonge kugishima. Bavandimwe n'abandi bose, Imana ngishobogire neza. Turimo turaganira hejuru y'umunyamasengesho nk'umurinzi mwiza. Haleluya. Umunyamasengesho nk'umurinzi mwiza. Twabitangiye nijoro tuvuga, ejo tuvuga uyu muhanuzi Yesaya waciye mu ibice ahabwira abantu hejuru yo kwihana, yo guhana no kwihana. Imana ko yazuga ngo izabahana, ariko nanone izagira gute? Izababarira. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukavuga hejuru y'ikizere kandi cyagakiza karigage kuza. Tuvuga hejuru rero yisisha cyangwa sigiye gisha, ikizere gisha kiri imbere yabo. Isiraheli Imana yarimo ibashinja ibyaha bigera kuri 3 kugira ngo ibahane, kandi cyane cyane yazivuga ngo izahana i Yerusalemu n'abayuda. Ibashije ibyaha 3. Icyaha cya mbere yazibaziza gusenga ibigirwamana. Amen. Ibigirwamana bibaje. Ibigirwamana harimo ibigirwamana bisenga n'ubu bamwe mu bihugu bimwe na bimwe bazagenda bisenga. Hari abagisenga izuba n'ukwezi n'abandi bose, ariko cyane cyane muri kino gihe cy'amatorero cyacu bamenye Imana basunyuma. Ikintu cyose umuntu akunda kuruta Imana ni ikigirwamana kugisha. Amen. Niba ukunda amafaranga kuruta Imana, cyo ni ikigirwamana cyawe. Niba ukunda umuryango wa kuruta Imana, kuko Yesu abayuda b'abafarisayo ngo bashatse kumugerageza. Amen. Kandi ngo bageza bikora byose ari inte kugira ngo babone uko bamurega. Ngo baramaze ngo ese Yesu we ko Mose yatanze amategeko 10, itegeko risha yandi gukomera ni iri. Kandi ngo babibonye babimushe gutyo badashaka kumenya, ahubwo ngo bashaka kumutega. Yesu biriziba ngo ntiyabwirwaga iby'abantu kuko ngo yarazi biba mu mitima yabo byose. Haleluya. Ntiyagomba kubwira iby'abantu kuko yarazi iba mu mitima yabo. Arabwira ngo itegeko rya mbere rikomeye kurusha arandi ni ngiri: ukundisha Imana yawe n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubutunzi bwawe bwose. Ngiri rindi rikurikira ngo ukunde mugenzi wawe kukunda. Ngo kuko usohoje ayo ngayo abasehoje amategeko yose. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nta kindi dusabwa gukunda mu buzima bwacu kuruta Imana. Ibindi ni bidufasha, amafaranga ni meza aradufasha, imiryango yacu ni myiza iradufasha, ariko umukristo wakijijwe uko arabakristo bitwa izina ryo kuba amakristo. Muzee washaje naramukundaga cyane, nigeze kuja kumusura, nzabivuga cyane. Muzee Rugagaza wari tugiye mu ikorari, tugenda turi timu cyakora, nari baherekeje abakora, sinigeze mbumukora, nari mbiherekeje abakora ari nyine gusa. Ngo tugende ngo dushike turara kugihuha, turaye kugihuha ngo murebe, numva afite amatsiko kuzasubira kuja kumushaka. Subiraje kumushaka iwiwe ngo shike ndaraye. Bwana Yesu asifiwe. Yageza kunda kuvuga ijambo cyane, aravuga yageza avuga amagambo 2 namusigiyeho azashimisha kandi azanyubaka. Akavuga ngo umukristo umeze nkuko yitwa. Amen. Umukristo umeze nkuko yitwa. Iryo jambo rya mbere narisigaraye. Irya kabiri akavuga ngo kugira ikibazo ngo si ikibazo, ngo ahubwo kugira ikibazo ntumenye ko ufite ikibazo, ngo nico kibazo. Haleluya. Kugira ikibazo ni rusange, wo kugira n'abandi bose. Bibiri bivuga ngo nta kigeragezo kiriho kitari rusange, ariko ngo hamwe n'ibigeragezo Imana niyo kwizerwa ngo ibasha kuducira kanzu. Bwana Yesu asifiwe. Nubu imperuka y'abantu b'imperuka, abantu b'inyuma b'imugoroba, nuko ikibazo afite ntabakitemera integenke ziwe. Umuntu musikaye mukoraho ngo zana ifoto ngo wambonye nindi. Ewe n'utarakubonye Imana izi byose zirakubona. Muzamujana nayo nijoro, murabana nayo kuri telefone, murabana nayo ntawo yishe. Muhanga umwe yaravuze ngo ibasha kureba ikamenya akanyegeri k'umukara kwiwe ryo mukara umwijima w'icura burindi. Kumenya kubitandukanye. Baswahili bazavuga ngo ni kujifanya. Kujigira gute? Kujifanyiye. Nimara ko simbizi niba byose. Haleluya. Yazibahana ibaziza kuremya ibigirwamana. Zabindi byose ukunda kuruta Imana.
irutima. Muzehe cyo nari nkubwiye, nari ngiye kumubaza amagambo agera kuri 3. Nari ngiye kubaza se muzehe umbwira ibanga ryatumye mukomera muri urugendo. Yo ni ijambo rya mbere. Cya kabiri umbwira ubuhamya bwawe Imana ukuntu bya guhamagaye. Cya gatatu umbwira inama yo nkomeza muri urugendo. Ndagenda ndaharara, nari nageze nimugoroba mu wiwe, sanga hari umushitsi wari waharaye bafite amateraniro nijoro. Turagenda turatarama, tubari gutarama, turateranira amateraniro arangira nka saa 6. Abandi barataha, dusigara mu rubunga, nje nawe na muzehe ntambara washaje n'ubundi. Imana ikomeze muruhutse na kina mama w'ikalisa. Twasigaye turi bane. Ngo tumare turishara kuko twasohotse tuvuye muye turi gusenga, arambwira ngo ibyo wambajije nzagusubiza ejo mu gitondo. Gisawa nta kibazo. Ngo washike amateraniro yarangiye nka saa 6, bararanga batera indirimbo, batera karimbo, baririmba karimbo, indirimbo niyo ntaza nibuka neza ariko sinko yashitsemwo, ariko ngo bamare batera isengesho bombi. Umwe yegamira inkingi, undi yegamira inkingi. Njewe n'uwo muzeyi twari twegamira ukuta. Batera isengesho saa 7, nari mfite isaha. Barasenga, saa 7 zirashira, saa 8 zirashira, saa 9 zirashira, saa 11. Ageze nka saa 9, asenga isengesho itazibagirwa, aravuga ngo Mana we utuye muco wakategerwa, ngo ariko tuzadutinyuka tukakwegera. Arasenga saa 10 ziraba, arasenga saa 11 ziraba, arasenga sizere mbona kuko imirasire yinjira mu rubunga. Nta uratera haleluya, nta uravuga amina, nta uratera karirimba. Muse kurasa mu gitondo. Ngo dusohoke tugeze hanze twatuje wiwe. Arambwira ngo mwana, ngo wabonye icyadukomeje. Ndambwira ngo muzehe ureke kumvuka nakibonye. Kuva mwana bonaho nari ntabona umutangira gusanga saa 7 agera mu gitondo atare. Abo basiga basta yatangira gusenga iminota 15. Uturirimbo twose burya ni intege nkeya. Aba yakize. Ariko ndatangaye kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muri Bibiliya ubukega amasengesho, umwanya muto w'amasengesho Bibiliya yemera ni isaha imwe, kuko Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo ese munaniwe kubana nanje isaha imwe utaratera karirimba. Ariko ubu tuzumenye igihe cyo gusenga, tuzumenye igihe cyo kuririmba, tumenya kibirunguye. Yesu ni uzodutabara gusa. Nakora kwimana gusa. Amen. Yongico umugabo warafuye w'Imana. Yongico umugabo w'Imana. Ari mu bagabo bandeze muri inzira y'agakiza. Yaravuze ngo umwanya muto mu gitabo cyiwe yanditse kitwa ngo prayer that brings revive, gusenga kuzana ubuzutse. Yaravuze ngo umwanya wo muto mugira wo gusenga, muto ku munsi, ngo na masaha 5 ataratanga amina, ngo niwo mwanya muto agira gusenga. Ejo bundi ari muri koma, baba bamusunika agiye gupfa, yapfuye mwakishize. Ngo aho bamwujije hose, banyuje brancard yo amusunika, indembe yari hari yose yarakize yose. Nawe aya usenga uzibora n'ugwaye gripe wonyura udasenza gakira. Imana idufashe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mugoroba twagarukiye ku ijambo twagarukiye tuvuga ngo inshingano z'umunyamasengesho nk'umurinzi mwiza. Nizo twagarukiye. Twavuze inshingano 5. Twavuze inshingano ya mbere kuko ashinzwe kuburira abantu igihe imbere y'igihe. Haleluya. Cyane ngo ibyaha byagwiriye akababurira. Mwihane muhindukire, iminsi yo guhemburwa ibone kwibaza aho iturutse ku mwami Imana. Haleluya. Azaburira abantu akababwira ngo mureke. Reka, murekeraho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Cyakabiri turavuga ngo isashinzwe, asinzwe gusabira abandi, agira umutwaro w'abandi. Azabasengera akabasengera. Agasengera abandi akabikorera. Kabwira Imana ngo Mana tabara abarwayi. Mana tabara. Cya gatatu turavuga ngo icashinzwe ngo nukuba maso mu by'umwuka. Akabera umuhana maso. Akabera itorero maso. Haleluya. Akaba maso karisa. Bwana tukuzwe sana. Haleluya. Mana yacu niyo kwizera. Mana yacu niyo kwizera. Mana yacu niyo kwizera. Abamaso. Azabamaso agasengera umuhana, agasengera umudugudu, agasengera itorero. Sawa. Amen. Cyakare turavuga ngo cyashinzwe no kwamamaza ubutumwa. Turavuga ngo buhera hege mu wiwe i Yerusalemu. Akabanza akemerwa mu wiwe. Akemerwa
cya kane na ku cya gatanu turabona kandi abandi aza atanga n'umujyanama mwiza, azatanga inama nziza. Niyo twagarukiyeho uyu mugoroba. Datinze kubera ko dufite amagambo tugaruka mwinshi, reka tuganire rero amabanga, ibiranga ugira gute umurinzi mwiza. Ni ibiki biranga, arangwa niki? Nico tugiye kuganira kandi huta humwihuta. Bwana Yesu asifiwe. Umunyamasengesho agomba kugira ibimuranga, agomba kugira ibimuranga nk'umushumba. Burya umushumba agomba kugira imiterere itatu ikomeye kuruta iyindi yose. Haleluya. Umushumba azagereranywa n'umushari, umwambi ugira ibice bitatu. Ugira isonga, ugira igiti gifasheho, ukagira n'amashari baza bahambira munsi yo gufata direction. Burya isonga risobanurwa ngo ni knowledge, ubumenyi. Umushumba agomba kuba yariza akamenya kwiga akiga. Icya kabiri, igiti gisobanurwa ni character, imiterere myiza, ubuhamya bwiza. Amen. Dr. Kavoma yanditse igitabo hejuru y'inani yo umuvuga butumwa, avuga ibintu 9 umuvuga butumwa agomba kugira ngo ubutumwa avuga bufite imbaraga. Ijambo rya mbere ni ukuba inyangamugayo, character. Iki? Haleluya. Agomba kugira iki? Character. Agomba kuba afite imyitwarire myiza, afite ubuhamya bwiza. N'umunyamasengesho nawe cyane ngo abanyempano bagira ibindi 8 bibaranga. Izo munyamurizo 8 bibaranga. Ijambo rya mbere kiranga umunyamasengesho mwiza cyane umunyempano ngo agomba kuba afite umuhamya bwiza ahatuye. Icya kabiri ngo agahonura ibijanye n'ijambo ry'Imana. Icya gatatu ngo ibyo yahanuye byose biza bishika hatabura ngo nakimwe. Iyo yiyamye 99% burya Satani akantu biya yagobese mu yavanze. Kuko ubuhanuzi bw'Imana bwose buza bushika 100%. Icya gatanu ibizavuze aba Imana ibishobora ibasha kubimuhera ibimenyetso. Basha kugira gute? Kubimuhera ibimenyetso. Kuko haba amajwi 12 azavuga. Sinzi icyo uzabumvisha, hari ijwi rya Satani, hari ijwi ry'Imana, hari ijwi ry'abamarayika, hari ijwi ry'amarangamutima, hari ijwi ry'ibihe, hari ijwi ry'abadabimoni. Ayo yose namajwi azavuga. Kuyatandukanya nike ni ibimenyetso. Ijwi ry'Imana rizahitaga ibimenyetso. Nico Gideyoni yazabwira akabwira Imana ngo Mana ngo niba wiri wowe wagize gute wavuze. Amen. Nguru Imana ikabikora. Umunyamasengesho rero niki muranga nk'umurinzi mwiza. Ijambo rya mbere arangwa no kuba maso, très vigilant. Kubiki? Kuba maso. Umurinzi mwiza ahora yiteguye kandi ngo ntazareka kuba indangare, ntazasinzira. Yeme abibutse Uwiteka muramenye ntimugahweme, ntimugasinzira. Kugeza igihe ngwe i Yerusalemu Imana izahindura inshinga musa. Bahora ku maso, bahora ku mavi nijoro, ku manywa n'ijoro ntibazatuza. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mu gitabo nanone Dr. Kavoma yanditse avuga ngo menye umwanzi muhanganye. Yavuze ngo amasengesho aza ko agira ngo imbaraga kuruta yandi yose. Ngo nukuva ku masengesho saa 6 kugeza saa 10 hagati aho ngaho. Cyane mu masengesho azagomba gusenga. Kuko ngo ico gihe avuga ngo impamvu zigera kuri 3. Impamvu ya mbere ngo nico gihe ibintu byose biba bicecetse. Kandi ngo nico gihe Satani azarwa kurwanya abanyamasengesho. Aravuga ngo ico gihe umuntu asenze isengesho ryumvikana. Umunyamasengesho agomba kurangwa ari kimuraga cyambere nuko ahora amaso tazasinzira. Tagira gute? Amen. Muri iki gihe dufite abanyamasengesho bazavuga gusenga kandi gusenga ntibaza bakuvuga, gusenga baza bakuvuga. Charles Fine yaravuze ngo mwarimu uza wigisha gusenga no gusenga. The teacher of prayer is prayer. Hallelujah. Mwarimu uza wigisha gusenga. Gusenga dufite abagabo benshi n'abagore benshi, dufite abayumbe benshi bazavuga amahame yo gusenga ariko batazo basenga. N'abanebwe. Baza basinzira kuva ku isaha ya mbere bageza mu gitondo. Inyoni mu gitondo muzamva inyoni kwisa izija kujwigira. Muzamva ko inyoni biyabuke cyangwa nisa jwigira. Muzamumva mwese. Burya ngo ibisa ngo n'amagambo abiri. Ijambo rya mbere ngo ibihayishima Imana kugira ngo Mana ndagushimiye kuko wabashe kurinda bugaca mu gitondo.
icya kabiri ngo ibishe guseka abanebwe babyutse ntibashima Imana kuko Imana baramukijeho. none gibaza nk'umuyumbu usekwa n'inyoni. Haleluya, Bwana tukuzwe, ahimbazwe Yesu. Haleluya. Umunyamasengesho nk'umurinzi azasenga ku manywa, azasenga nijoro, azasenga mu gicuku, azafunga, azaze mu butayu, aza ku musozi, aba maso, ntacyo mwinjira, ntacyo kwija mu muhana, ntacyo kwija mu itorero atakize. Kubera iki? Ari maso. Iyo umujura aje kwiba nijoro agasanga umurinzi ari maso, azafatwa. Azagira gute? Niyo Satani aje agasanga turi maso, Satani azafatwa, afata ubusa. Haleluya. Omba mchana, omba asubuhi, sinigeze mukora nico kituma guzufasha gandutira we. Konta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bana bongabo tibaza basenga gusa, ahubwo ubuzima bwabo bwose n'amasengesho. Iyo bari mu muhanda bagenda basenga, iyo bicaye mu modoka bagenda basenga, iyo bari kuri computer basenga, iyo bicuye baza basenga, iyo n'amasengesho. Umugabo yaravuze ngo ntagira amasengesho ngo arenga iminota 15, ngo ariko kandi ngo ntarabara iminota 15 adasenze. Umurinzi, umuntu warindi Bujumbura, ibatore Bujumbura, orinda amatore Bujumbura, n'umunyamasengesho bahora amazi utazuhunikira. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Ahora yiteguye kandi areba kure, ntasinzira ngo atakaze intego ye. Ntajya sinzira. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bibiri ariko reka ndikanzihore. Sanze ko ndangiye kuzo. Amen. Cyakabiri kiranga ikintu cyakabiri kiranga umunyamasengesho mwiza nk'umurinzi mwiza, ngo arangwa no kuba indahemuka. Faithful. Ni indahemuka. Ariko yebo umuntu ubunye abantu mu guhemuka yebo. Ngo ariko Mana yaje. Amen. Uyajua kama ndivyo ilivyo, paka Roho aliponionyesha, Shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru, majigeuza mekuwa rangi nyingi, kajiingiza kwa siri kanisani, watu wa Mungu wao bila kujua tawameanza. Musarire Bwana Yesu asifiwe. Musari umuntu gutanga haleluya niyinga akabyina agasara, yamara gusara ariko kuwa mbere wahura nawe waca muri quartier ukaza wumva ngo ntacyo mvuze, ariko nuhigimye nawe wagize gute abavuze. Sikobaza bavuga bakuru, ntacyo mvuze ariko nuhigimye nawe wagize gute. Sizo umudamu ejo wanyibukije ngo nigeze kuvuga ijambo ndarivuze n'ubundi sizi kunyarije kuje nyine. None se umucuruzi w'ifu azagaragarwaho n'amamesa gute? Amen. Umucuruzi w'ifu bo musanga ha amamesa gute? Umuyumbe bazamuvugaho ubusambanyi muri quartier. Gute biza biva hehe? Ariko umunyamasengesho
nk'umurinzi mwiza wogira akamaro mu gihe cyiwe atuye akamera nka Samweli. Nimugoroba narabwiye ngo Samweli ashaje, ngo yabwiye Isirayeli yose arayibwira ngo nabanye namwe none ngiye kugenda. Niba hari uwo nahemukiye ashire kuboko hejuru. Niba hari uwo nigeze kwandikira nkamwandikira gutendera gute nashire kuboko hejuru. Abantu bose baravuga ngo ndawe nagishashije. Munyamasengesho ni inyangamugayo, ni indahemuka, namufura. Daniel wari umuyumbe mwisa, ngo bamushaka impamvu yo kugira ngo bamurege, ngo barayibura, ngo babona aho bamubonera gusa ngo ni ku Mana. Bazogushinje kuko wasenze, bazogushinje kuko wabyinnye ubuzini bwanezerewe Imana, ariko ntibagushinje kuja gusambana mu wanyu. Iyo ageze Kigali ni salama, iyo ageze akomeza kuba umukristo. Wa mukobwa w'umusedwazi kazi yaravuze ngo jewe ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugufa. Ngo nubwo naterwa nkaba no kuntambara mfite umugabo ni umwami Yesu, niduhorana nawe nzagira gute nzahoranisha. Uri mu gusiga Yesu hawe uja hehe? Uzusiga Yesu abantu bose baza bagenda bakayivanga basize Yesu tibabana na Yesu. Ukukubana na Yesu ni umusenzi ariko w'inyangamugayo, uwo muhezi faranga akazishita Nairobi ntaza kuyemo, uwo mubitsi binza akabikugura ko yabigwaye yorara ahantu agasika ntatarasa hasize. Nindahemuka narigiye kuzuzwa papa reka kumucokoza. Naririnze nzonzo zindakiye nje kuri kwatando maze ngani atukuze Mungu wa milele. Hallelujah. Abakristo umunsi bitwa ngo nabakristo muri Ethiopia babisa abakristo kubw'impamvu zitatu. Iya mbere ngo bavuga kuko umwami Yesu yavugaga, iya kabiri ngo bagendaga kuko umwami Yesu yagendaga, iya gatatu ngo bakoraga kuko umwami Yesu yakoraga. Ngo babitegereje ngo baravuga ngo abanga nabakristo. Ureka umuntu bakubona ubuyumbe utarabuvuga kubera iki? Kubudahemuka. Ni kweli mimi ni wa Mwokozi milele, amenitaja na kumpenzi, ananikarimia hazina za mbingu. Ninaingoja siku ya harusi, ninamfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Triga Petero yamuvuzeho. Petero yaravuze ngo ibi ngo abayuza gutuma mugira umwete wose, wa muyumbe we ibi abarizo bitumugira umwete wose, kwizera ukongera ingeso nziza. Ingeso nziza uzongera kumenya ijambo ry'Imana, kumenya ijambo ry'Imana ukongera kwirinda ukongera kwihangana ukongera kubaha Imana ukongera gukunda bene data ukongera urukundo. Izo nibigwira muri wewe ngo bizatuma utaba ingumba n'umunyamuta kuzo kumenya Imana. Muyumba zayirinda, murumba zagira gute zayirinda nyine namukayo. Haleluya. Kubera iki? Kubera kukukorera n'umwami ukomeye, ugomba kwirinda kumukoza isoni. Uwo dukorera sawa. Asante sana haleluya. Mu murimo wacu bavandimwe dusabwa kuba bizerwa. Haleluya. Mu burizo kubera amaso umudugudu dusaba kuba bizerwa, tukizerwa n'Imana, tukizerwa n'abantu. Mugabo yigeze kwandika aravuga ngo umuntu uzoje mu ijuru ngo n'umuntu ufite amagambo abiri saa 3. Umugabo umuntu uzoje mu ijuru n'umuntu ufite amagambo abiri. Ijambo rya mbere ngo n'udafite icyafa n'Imana ntagira icyafa n'abantu. Abantu utacu bamushinja, Imana ntacu mushinja. Uwo zaje mu ijuru kandi ga wanasa sifiwe. Andi makuru tutaze cyane tuzi nguza tuzadukora bizagarukira Bujumbura.
terminisi yacu izagaruka tuzogera mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo wari wasobanukiwe. Paulo imfizi ya Yesu we. Paulo nzokubona. Paulo nzokubona. Haleluya. Yarabwiye asezera umwana wiwe yabyaje ubutumwa Timotheo. Aramwe Timotheo we maze kumera nk'ibisuka ku gisaniro. Igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo narinzi zo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'umucyo gukiranuka. Igihe umucamanza utabera azamva kuri wa munsi ngo inyama yashinze nyine n'abandi bose bategereje kuzahishurwa ku mwana w'Imana. Abaride ya Costa angula ngaya sikaye kolo yarungu bangale sikeri de mani za umunyamasengesho mwiza, murinzi mwiza, worinda umuhana, akarinda umurugo wiwe, akarinda umudugudu ukaba amahoro. Ni umunyamasengesho w'indahemuka, nyangamugayo. Abone twandi zimana mwijuru zimwe zagendeye ikigali, zabona kamburishi wakoreye Imana amarembo niyugururwa. Babona intwari z'Imana mwijuru zimwe zagendeye i Kampala, zabona kabuye wataramiye Imana amarembo niyugururwa. Bega umunezero tuzogabonera amarembo niyugururwa. Ndagutangarije kumugaragara. Haleluya. Asengesho usenga utari inyangamugayo uri umubandi. Ndabitangaje kumugaragara. Nimushaka muzantegere ntari nuko birangire. Umuntu usenga ugasenga utari inyangamugayo uri umubandi. Kuko bira yavuze ngo muri twebwe ngo dufite bamwe baseseye muri twebwe rwihishwa. Haleluya. Amen. Baseseye muri twebwe rwihishwa. Ngo abo ngabo biratana biteye isoni. Imana yabo ninda. Ngo ariko amaherezo yabo nukira gute no kurimuka. Ngo ariko twebwe iwacu ni mwisho. Haleluya. Dufite abaseseye muri twebwe rwihishwa. Yuda aravuga ngo ni ibiti by'inkokore, ngo ni umuyaga utagira ibicu bitagira imvura. Mu gusenga kwa kugira ngo umurinzi mwiza yubake ushaka ubunyangamugayo, yubake mu bunyangamugayo, ubinyangamugayo ku mafaranga, ubinyangamugayo mu murimo wawe, ubunyangamugayo mu wawe, ubinyangamugayo mu itora, ubunyangamugayo mu hana kofi. Haleluya. Nuzoza ugenda mu ivuga butumwa ntiyakazagisikara kukurika amajwi ngo ngo waje iyo ngiyi wanyu ngo numubandi. Ariko muvuga ubutumwa ko bwarusho bisheshe ngo umuntu waje wanyu ngo numubandi ngo yeruse. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ubuhamya bwiza uzabuganira kuruta amagambo. Ubuhamya bwiza uzabuganira. Ari kuvuga ngo amagambo menshi nkaya. Reka kuvuga makende kuje kuyangiza. Aya Yesu azarangira se. Biza Yesu nibiza birangira. Paulo yavuze ngo tuvugaho buke. Nushuraho. Birambuye tuzobishika tugeze mu ijuru. Musa tuzoganira papa. Tugeze imbere ya Yesu. Nahe nzojayo make. Ariko umunsi ye. Reka papa reka mucokoza nyabuna. Reka. Tuzotanga ubuzuzi. Reka. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Birigira amashaje agiye gufa. Bamwe interview ngo birigira mu bigenze gute? Aravuga ijambo rya mbere ngiye mu ijuru guta umuntu utarabwirije abantu benshi. Ngiye mu ijuru nk'umuntu utaraguza utarakije abantu benshi. Ngo ngiye mu ijuru meze nka cya gisambo kivuze ngo mwana ngubwo uri bushike mugabo nzanyibuke. Aravuga ngo Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Baravuga ngo n'umuntu uhagaze je uhagaze imbere yanyu ngo nuko umunsi umwe cyangwa itondo kiri kuzumva ngo Berigramu yatashe. Mugisha we haleluya barazo. Tendari desala. Haleluya.
inyangamugayo. Haleluya. Amen. Nangiye kuvuga rya jambo bazavuga ngo bazabwira nabandi ariko mwuka arambwe ngo sindivuge. Nangiye kuvuga umuntu wese abwira umugenzi wiwe ngo ngiye inyangamugayo ariko mwuka arambuje. Arambuje kabisa. Nuko nyine. Ariko banyangamugayo mu masengesho yawe. Gatatu. Haleluya. Amen. Gatatu. Ngwarangwa ateye gute? Arangwa no kugira ubutwari n'umwete mu murimo we gusenga. Agira iki? Arangwa no kugira umwete n'ubutwari mu murimo we wo gusenga. Yakobo yaranditse ku 15:13 aravuga ngo mwatura n'ibyaha byanyu kandi ngo musabirane. Ngo ariko amasengesho mukiranutse agira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Eliya wewe umutumeze nkata. Ariko Eliya Imana yamukoresha igitangaza cyose. Eliya yamaruye umuriro inshuro 3. Eliya yajanye na Ahabu, Imana izana imvura baseze inshuro 7. Eliya wanesa siwe sana. Haleluya. Yatunze umufakazi w'Isarefati. Eliya Imana yamukoresha bikomeye. Eliya nabii wa moto. Eliya yagiye gari gase rwakira ngo arakura. Wanesa siwe. Haleluya. Kwize ngoni ko kwatumye Enoki agira umwete asayiyeza kumugoroba asayiyeza kera abakecuru baruguru ababyeyi baruguru bagira ukuntu bagizaga n'abahungu badasobona kubona mugenzi wawe kagoroba kakabyiye kasize kariyemza dukora ngo none yari tugiye gutora nawe agagiye mu gishurushu cyangwa mu gakigo ahantu runaka akagena akavamo nka saa 5 saa 6 z'ijoro kazayiyebza nishora kiyebza abarwa kuryama umugore n'abana bari kuryama akabyuka kiyebza akaja muri salo azagenda agasenga agira umwete azasenga agira umwete agira umwete wo gusenga. Umurinzi mwiza worinda umudugudu kubera amasengesho yiwe n'umunyamasengesho w'intwari kandi ugira umwete mu murimo we. Naba abandi bazabapanga ibitaramo ngo yego jewe nagize mpamvu yagize ni kuko Imana gusa urwitwazo ngo nagiye mugi ngo biyagira gute ngo biratinda ngo jewe uyu munsi none ngo sindi buboneke na gatana kabura nakandi gatana kabura ahora atanga impamvu kibabi no mwebwe ese bugira igitaramo cy'abayumbeje yanjye hari ku gatatu agatatu kamwe kaza gashira kandi ngo numuyumbe agashira impamvu ngo yego na gatatu ngo nari na gatatu nta kindi umunyamasengesho mwiza w'umurinzi wo gisamarira abandi habe no muraririmbyi wanesa sifiwe abaririmbi kuntu bandi bintu kuri indirimbo bakarimba indirimbo nyinshi ariko rimwe kuvuga ngo zifata abantu ubundi indirimbo mukisagira imirimo 5 agira kuramya agira amasengesho agira ijambo ayose ariko akavuga kuri indirimbo bashinzwe kuramya no guhimbaza Imana ubwiza bw'Imana bukamanuka ngamara kumanuka umutanza kinjiza agira gute kinjiza. Haleluya. Wanesa sifiwe. Umunsi ya Shafati aje gusura Ahabu ngo aramwe ngo batabarana ariko ati turagenda nta muntu uranga tubaza inama ngo bazana umuhanuzi ngo maze kuzana Elisa arabanuzana ngo muzana baramwe ati nubwo ameze gukisina ari kuvuga icyo vuga wewe Ahabu ariko kubera ko Yoshafati umwami w'Uyuda ndavuga ariko se ntaragira icyo mvuga ntabaririmbyi bahari ngo wewe nkaba numva ukuntu bakristo ngo bazana abantu batagira gukora mu kidani ngo daga ya dutuni banani wa Asafu na bari gukora mu bitari ngo bakore batangira kuririmba yamatangira kwereka aravuga ngo ejo yamatangira kwereka abarinzi bashinzwe kugira gute kuririmba mara kuririmba ubwiza bw'Imana bukamanuka abatanze bakona kuza ariko ubu ngubu benshi mu kuririmba ni ngaho turi mu ku yungisho barabashe ngo yungisho we kubera iki ikorari ziwawe zaziririmba abantu bagakizwa abantu bagakira bahe barimba guse mu ndirimbo aravuga ngo bakorari biwanje korari ziwanje ngo zigira iminota 15 ya practice ngo ariko bagira amasaha 3 yo gusengera indirimbo practice ni iminota 15 ariko gusengera indirimbo na amasaha 3 batanga indirimbo abarwayi bakabatangira uko ando bagatangira kwiye muri nizaze ngo bagira umwete wo gusenga ngo nibo banesha Satani. Indirimbo 89 mugakiza izuvuga ngo bagira umwete wo gusenga ngo nibo bazabanesha nde Satani kandi ngo sivuga nk'inyoni isakuriza mu ishamba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hariko amen. Kane
ntabwo atinya kuburira abandi nubwo ubutumwa babwiye ngo bwaba busharira aza buvuga kugira ngo imitima igire gute iki. Yewe ubu nyine ni nkaho peruka kuja ahantu bantumiye mukamenya se bazantu basibeshe bazantu namwe ntimwantumiye mushike niyinga ndari kurangiza igiterane mushumba wari yantumiye yama yandika anyandika akandika n'ikaramu yaruje suzavye bagira anyandika amagambo ngo mushumba ngo none no kurangiza umunsi wa none ngo kandi gatoje gutangisha sadaka yivuga butumwa uyitike ngo none ngo aya magambo ngo azashaka kugimvuze ngo hano tusakunda kuyevuga cyane yamatangira avuga byose sanga preparation ifite yose birimo none ngira ikibazo kandi yarasigaye iminota 5 ngo mpaguruke yarahaye abarinze kuririmba ngo mpaguruke ngira ikibazo kinini cyane muri jewe ndavuga ngo mana kugiye kugira gute ko bampaye kibaruwa kinisi ariko ndavuga ngo Imana ntiyampaga amagara ifaranga zingira mubasha okay nuko Imana simvuge ngo barabivuga n'umugureza bibugiye ifaranga zingira ubasha buke nigaza kuzimusasa sinzi ko nigaza kubona nani wari hari papa wa musi wa mukobwa yambaye amadolari 470 arenga ngo ngerengeze kwisangana umutima urambwira ngo nari karakadeni nari mfite mu rugo nyine ariko nitabonye ndashubwo nishure kandi ngira gutangira kuyapangira ngoje kurenga tugeze mu Kirundo maze gufata boîte nabwo ngo umutima waje ugeze ubwo uzoza upangira amafaranga yivuga butumwa ngupange nipange none sawa tuzorebana nawe tugeze Nairobi jewe nawe umutima waje mushiki Nairobi muri ayo mafaranga yose bampaye nari mu $20 imbere y'Imana isozo $20 zindi zose narazitazi mu ikarisa datanze ijana pezo ndi ijana ndayatanga yose sigara na 20 ngo mari kuyatanga mbiri umutima ho jewe nawe nindunesheje undi kurasha ngo mutangira amafaranga yivuga butumwa naje kudandaza naje bujumbura kudandaza ko nabwira abantu ngo mureke muri rutine mhoraho tuve ngo tubabarize biza tugirisho duhindura dutuye amaze tuzuzurimbe kakarimo ngo Imana n'abantu bazakwirukira kuki Imana izo twivuge ngo nubwo runaka yabaye akiri gujumbura mugaragu wanje arico yakoze faranga za letu bifite Imana njyata amen amakuru mpambwe ngo bwanya nabagera n'ukuri peruka muri Ghana nari yagiye mu ivuga butumwa bampa iyo bari bampaye marubisi na Mercedes bitwa na Mercedes yari Mercedes 4,720 kandi yari amafaranga menshi kuko $100 ni $200 $100 ni $200 barayampeza muri kwempeza umunsi bayasingiriza Bishop Urantumiye avuga ko hari umuntu uvuga butumwa hari umissionnaire mu Nigeria ubaho ngaho wari warwasha abana babiri malaria barenze bahabenda gupfa babuza amaraso babuze ukuntu batanga amafaranga mutima uramwe ngo ndajana amafaranga umuntu witanze kubwo umurimo w'Imana agende yose ndakira envelope ko yimpa yose ngeze atisabye muri airport ndahembuwe n'umufaransa twari tuzanye mu mutuka twari twicanye inzara yenda kunisha kubera nta mafaranga nanisigara ariko sinabikoze kubwuso namenye umurimo Imana yampamagariye amen Imana yampamagariye ngira umumaro ugiye cyane hari somo nigishiye kirekire kivuga ngo se mugiye cyawe kuramariki ni kuhawe mara mugiye cyawe kiriko ni guhawe mara niki sizo kwibukiraho niki Imana izo kwibukiraho na amatiku yo mu ikarisa nabwiye Bishop byishaza mu muhamagara ndambwira ngo nta rubanza zo gushoraho uhumure nguyu turabana uhumure nta amatiku zo gushoraho habe nibazo tukabakanje amatweriki ntabwo nagiye muri assemblée ngiye gushaka uburevera n'ibindi byose nagiye muri assemblée kuri imitima y'abantu ikiza kandi bona bwirije sinobu wa mbere wo kwica imitima yabo ndasaze reve nasaze Timari haleluya hello manalo heguru manga ya sibiri ya sebeka haleluya haleluya wanesa siwe sana hanyuma kimunanga cya gatanu azikumva ijwi ry'Imana azigiye Imana yavuze azabimenya azikumva iki ijwi ry'Imana nababwe ngo ibivuga byose si Imana ibyera byose si amata haleluya ibyera byose si kibishayangana byose si zahabu wanesa sifi amen atukuze Mungu ameza haleluya imbere ya yantebe zo
zayo zabanzenye iminyago nyago nyishikirize Yesu. Hallelujah. Amen. Asikumva ijwi ry'Imana. Imana azi ijwi ry'abadayimoni, azi gutandukanya n'ijwi ry'amarangamutima. Azamenya igihe Imana yavuze. Kavuga ngo Imana yavuze. Imana yavuze. Eliya ahaje gusezera ngo yagiye ku musozi, ngo amara gushika ku musozi ngo yumva inkubu zakubise, ngo arategera abura ijwi ry'Imana. Ngo umwanya imihindaganiraza abura ijwi ry'Imana. Ariko ngo ageze ku icura karindwi ngo yumva ijwi rituje. Ngo ategereye neza yumva Imana ngo yamasoko agaramuja. Bivuga byose amajwi y'Imana. Abuzuzwa bose babonye Imana. Mwebwe nta ba Nigeria barino. Iri iwacu barahari. Nkuko aba Nigeria uri hano. Barahusana. Bari mugenda bakisiga amavuta. Yamara kwisiga amavuta amavuta bazabisiga ku maboko cyangwa mu maso. Akama kubwira izina rya sogokuru, akakubwira wari uhagaze, akakubwira nimero za telefone zawe ndi wayimubwiye, akakubwira. Ikibazo cyabo bazavuga ibibazo ariko ntibaza batanga ibisubizo. Ariko Imana ijwi ry'Imana rizari vuga ibibazo kandi rigatanga ibisubizo. Amen. Amugabo nyumvikanye. Bazavuga ibibazo ntibaza bavuga ibisubizo. Ariko ijwi ry'Imana rizari vuga ibibazo rigatanga n'ibisubizo. Abayitondera ivyo Imana imubwiye kugira ngo abone neza kandi asobanukirwe neza. Abone neza kandi asobanukirwe neza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atikuzwe Bwana milele. Cyanyuma ndangirijeho. Yari meshe ko ndangire kuri ngiri. Ngo agira urukundo. Agira iki? Arakunda abantu. Yohana yaranditse, Yohana muramuzi. Arandika aravuga ngo bantu bene data mukundane. Ngo kuko Imana ari iki? Arukundo. Ukunda wese ngo azimana kandi yabyawe n'Imana. Ngo ari kudakunda ntazi Imana kandi yabyawe n'Imana. Urukundo. Iryo jambo ryo nirino rigeramo. Yararirinze indirimbo yita ngo ni mu Kiswahili bazabita ngo ni wimbo wa upendo. Wimbo wa upendo niriya urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13 umurongo wa mbere. Bayita ngo ni wimbo wa upendo. Ni wimbo indirimbo y'urukundo. Yaravuze ngo Paulo yaravuze aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu ngo niz'abamarayika. Kuruva umuntu kuntameze ijambo rya mbere ngo nubwo navuga indimi z'abantu niz'abamarayika. Icyakabiri ngo nkagira impano yo kwishurirwa kamenya ibihishwe zose. Icyagatatu kagira ngo kwizera kubasha gukuraho imisozi. Icyakane kagira impano yo gatanga bikashiraho karonga tanga n'ibyanje ngo ariko nta rukundo ntaco ndico. Ngo agera ngo yamavuga ampure gezegera ku 15 zazaka mu muntu iyo rukundo rwagezemo. Aravuga icyambere ngo urukundo rurihanga. Urukundo rugira neza. Haleluya. Bizera byose rubabarira byose. Aravuga ibintu byose bizoshira ariko hagomye ibintu bitatu: urukundo, ibyiringiro no kwizera. Ngo cyane cyane iki? Urukundo. Tirugira urya. Haleluya. Ngira abantu batatu ntinya mu buzima bwaje. Niho mbarangiza kuvuga cyane. Tinya ndyarya. Tinya umuntu ukunda kuvuga ngatinya n'umukundo ukunda icubahiro. Iyo maze kumenya gutyo tubana nk'abanyamurenge bavuye ku misozi gusa. Kuko ongabo ni babi. Indyarya igira amagambo menshi azayiranga ariko reka mvuge mwabiri. Zakunda kuvuga cyane. Ijambo rya mbere ngo ntigira umukunzi uhoraho. Tigira n'umwanzi uhoraho. Uwo bari kumwe ni umukunzi, uwo watandukanye n'umwanzi. Cyakabiri ngwiye kubwiye A ibigiye kukubwira B. Indyarya. Cyarya. Mwuka w'indyarya. Mukunda cyubahiro nabagira ibindi bimuranga ariko cyane ngo si kuko nta wundi ubaho niwe. Niwe uzi kwambara neza, niwe uzi kuvuga neza, niwe ugira amarigima meza, niwe. Umuntu ukunda kuvuga nabagira ibintu bizisha bw'inzuzi. Ijambo rya mbere ngo azahimbika inyoma. Azavuga amakuru yamara kurangira kubera ko ndakunda kuvuga ntiyo ceceka agahimba. Kuvuga iyo avuze amakuru agashira akarema kuko ntiyo kuna kuvuga akarema.
amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Azaburira abandi atabitewe n'ayandi magambo, abitewe gusa n'urukundo. Azasengera abandi, azabara yicaye kubera kubasengera, kubera iki nta kindi, kubera ko bakunda. Azararira amaso itorero, akararasenga itorero, abandi babagona ubushumba agona. Zanumva rugusimbizi nayo makuru naje narebwe n'inkuru ngo ari umukecuru umwe wagize kuzindukira Buvira na revera bazindukira Buvira. Umunsi wo gutangwa abayumbe bari mu gitaramo baravuga ngo muje gutega revera, ngo baje gutega revera. Barategereza wapi kugeza igihe revera yaje nyine, revera witwa ikanisa araza ngo baramutega, ngo bari gutega baragenda bashikimira, ngo bashikimira ati revera nti umutima revera nabatumye kumutega nti we mwamutiza ko ari uyu revera tuzi atubona uwanyu muzera ko nje waru reverence ninde musubirayo. Baragenda ngo aje gusubira ngo akabaga kecuru babana muhana mukecuru reka ndeke kumusuzugura n'umukozi w'Imana. Mukecuru ngo wage gusenga Imana, waraga Imana, waragarira Imana, mana we akarira ahoragarira tatawala tena, tatawala tena na baba kazuka gakenyera akarira itorero, asengera mushumba, agasengera abantu bose, agasenga Imana niwe yarisi. Imana inambwira ati mugende muje kumutega, ngo aseruke ati nguyu revera nimutega. Haleluya. Abo tuzi ngo ni ba revera rimwe na rimwe siyo ba revera, abo tuzi ngo nabayumbe rimwe na rimwe siyo bayumbe. Abayumbe bazwi n'Imana. Amen. Ariko ibyo zose bazabikora. Haleluya. Kubera umutima w'urukundo. Bazabasengera itorero kubera ko bari kumva. Bazabasengera abantu kubera ko bakunda. Udakunda ntiwo musengera, udakunda ntiwo mwitaho. Bibiliya yavuze ngo yeba bibuso witeka mwe muramenye ntimugatoza, ntimugahwemera Imana kugeza igihe. Nageje kuri inkuru isengesho ryo kwinginga ibyo dusaba nk'abayumbe. Abayumbe baza basenga amasengesho, burya hari amoko menshi y'amasengesho, ariko hari icyo bita ngo isengesho ryo kwinginga utarambira. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mateka nza numva Yesu yigeze kurica mu mugani igice cya Luka mu 18, ariko hari undi mukobwa nanishatse kuvuga niwe ntangirijeho. Ubushize yagiye gusaba Imana, yarasa nk'utinzi muhira, yarabuze abagabo. Ndamuzi ayo makuru mpabwiwe, ndamuzi ntatuye ngenda ndamuzi. Ngo mare abwira Imana ngo Mana ngiye gusaba umugabo, ngiye gusenga, yaratuye Mutara, nzovayo n'ibintu bibiri zo mvurayo ku musozi. Ni umugabo uzahankura, tuzombwira ngo mwamubonye adi uzahankura. Icyakabiri nabura bazoja gutora umurambo wanje. Bagaba abandi barimo kwiga bagira za firiti, bakaja kubeshwa n'udufiriti n'udukoko twitwera twacenyeje. Hari kitasenderwa mwumva kunti Imana yamugiriye, mwanze muri guseka mwumva amakuru Imana yamugiriye. Aragiye umunsi wa mbere arasenza, Imana naje gusenga. Umunsi wa mbere Imana namwe, umunsi wa gatatu Imana ati nakumvishe ta. Umukobwa aramgateka reka wana igipindi cyawe, reka igipindi cyawe, reka igipindi cyawe. Narakuriye ngo ni umugabo cyangwa se ni umwana. Umunsi wa kane nzarira muremze abona ko umuntu azana ifi nijoro, ifi mbisi arabongaho arayimutavuga ngo mukorwe, yagiye kumukorwa atibuka utibuke yicure ngo sanga nzarira shize ataho. Niyo bigikunda sasa, inzara gushize niyo bikunda. Mana nakubwiye ngo ni umugabo cyangwa se ni umurambo. Burishe burakeye kwa gatanu Imana ati taha nakumvise, uje muhira nakumvise. Umukobwa ati reka igipindi cyawe, reka morale yawe, n'amakuru y'abantu, reka morale yawe. Nindira kwiye ngo ni umuntu uzokora, ni umugabo cyangwa umurambo. Kwa gatanu ni mugoroba umuhungu wari karongirwa aje ku musozi kuja gusenga, nawe aje gusengera umugore urugo. Aragenda arasenga ati Mana umugore Imana iramwereka nijoro ngo ajyanye saa 7. Nawe ngati umugore wawe ari mu Mutara aryamye ku musozi niyagiye, uzinduke mu gitondo kare uje kumureba. Mungu mu gitondo yamayise ku Karongi mu modoka Kigali atambutse mu Mutara nka saa 10, ngo uruka kuri wa musozi Imana yaramubwiyeho ngo ashike asanga haryamye. Aravuga ngo umukobwa mvuye Karongi, narimo sengereje umugore, Imana irambwira ngo umugore wawe ni jewe, ngo ni wewe. None ga haguruka tugende, urabikunze? Wa mukobwa ataho. Tiwumva rimwe na rimwe icyo nabishatse kuvuga niki, rimwe na rimwe mukristo wakuze mu masengesho ntaza aterwa igipindi n'utuntu dufatika, azashishoza neza akamenya ko Imana yavuze. Mukobwa ati sawa niho bigikunda tugende. Baragenda mayinga 3 gusa bari bakoze ubukwe. Ubu mbababwira afite umwana w'umuhungu n'umukobwa kubera Imana.
hari umuhungu umwe nkundi Bugande akora stati ziwe nzanize nicoza ntanyirebera gusa kuko stati simbizi kugeza n'ubu nyine jewe sinzi gupostinga kuri stati Imana simbizi. Ejo muri mukobwa wanje yarasise mutoya arambwira ngo ari umuntu wagupostinze kuri TikTok. Cyo TikTok ni arambwira ngo ningukanika WhatsApp kandi ubwira kuri araye n'amakuru kuko ibitabo biranditse mufite umwanya wa dani wa za status na tuzi biranditse na TikTok mfite umwanya wa bire wabaye mutoya mbona ura TikTok Imana ishimwe n'iryo mwa barowa